Pynshai myntri ke tnad social welfare Bah Paul Lyngdoh ya ka Jingshah Kynthoh haka artikel Kaba lami haka Kawei na kotkhubor Phareng pawnam ka jylla ba iada yang myntri barim ke tnad social welfare Bah Kyrmen shylla namar ba uday nakaju ka party. Trong kami mendapat seni artikel yang competition itu bahwa kurang dari rise scam kani kerai scam nak kena bekerja kena di senam peladap ajar baik ke or jom kena kesokar ke peladap baik de mereka dikena ke pada koi sekarang kejongan di pemerintah mulai lingkot kan ini bahwa ya kani kaji kena bagadon kaji diversion ane kaji bentuk nak showai ya ga rice allotment apa kena ke SNP program atau integrated child development scheme kani yang ni kam ke commission by Lampman to Justice MC Dar former judge High Court of Madhya Pradesh in Delhi Urusong Umbasiko benai pendap ya kam buat ya kendu ru umba as pak mut ki beneficiary buat kunju ru wan shim ya ke deposition na ki laingot ki brio ki balik ban dipos ahmad tabel commission kong Angela Lamat kong Agnes Khashir tarun partia la ai poliki bakin submit jalek ban dipos insyaallah yang ni bagi musimlah pendap ya ka buat la ai da commission kila on kiwa kita kam shikos ni bagi pendap ban submit ya baru kita Islam joki andai angni la on ba buat hari sabana shitan commission one ni tu yang ya ka commission jika kena jong kompetisi minta sini kecingkli jong aku lomba balik pada i jemlek dan depus khidmat kini ke commission kata kapur bah yang bekerja kan ni sekarang dia ndak la puli bahaya kini kan kuali ko nim shim ba gun nang ban puli dia report andai mila study group yaki views ki jong kalau department views jong advocate general jong Meghalaya upong ba bumui show like nakaba yang ni kena terbuat bakalong bat ba kani ka kam la ya kontak ru Phareng ke commission bat ke Assam Police andai ke commission ke ni ba kam yo ke support na Assam Police andai yaki sample jong ni ju how la pa ban test ru kerang ba dan ketika ba kan dan kita ka ba la compromise quality la ni la divert di dai do jong kita ba kamtam ba ni company ke supply kala ai ru da kaji tho ba kan let support namar kala syak pesane kaji supply juga masih pernah pedang jong ke inquiry buat boleh bagi nampak sah ya kan ni kam hidup mentah dia nak tahu dan look ni dan ni inquiry report dan beli views jong ke law department jong AG buat jong the officers jong ke ni department social welfare they hello jong kita ba na brief dia terus ni ba kam dan ko kata scam kini ketika public document kumpul kompetisi kini kita tahu jadi ba upat ba uday banyo ang puli yakin ko ali tinggal tepat ini bilang ni kongdo ba puli yakin report hari itu Bah Paul nombor ni puli ba soong hangno hai do kuat bandang ni beteng biang ya kan kam thung dah lui ke inquiry commission na kuno nama ni ngila ada due diligence pembunuh jiwa
Tibat kenok susu lelai ba kani kadan link bang penyada yau kolik pemut Bah Kyrmen Shylla babat Pynshai kani department kamdan nia ai namar ba mu upat yo ihiru ya kani kerpuat nama kani kerpuat kerangwan menta nda kelawan kani besok.